Jauna na men sola chame feni kami yope ya umashi TV no lele ke radio FM mwene ashime inke wake mwene ashisoni ma so na ma so kenkle obango shida woki on feche ma we mbolo kashpombola debo anuncho moni bo ade sake samanta aka me jala kelele efe wa dromo ne ke mwene bikwa gbine ke wo eko jeme feme jimeni meni enale ne ke me pike papa o jimeni meni wakati sayamle Kabao jimeni meni keji achia metamu ne amebe woti amle lele ameye kwa me ya iwo pepo se be kuku mi oba atom ame insole mo ke fa ipa mo peji aka ofeche mu wa na omobo ne o wala be mi no chunu chuma pepa ni se yen boni afi ni eni eto ebi papa ye ni eke wo afi mi afata yi shikome ko ya shabo ni fe mo ni ke bo gbeno for so your mashi TV on the power in the 7 p.m. No mule charge no ni efemini kemo boko achemuko inka baka ni fe woni many boy nyomoji base pharmaceuticals called touch for papa jembo mo de no ochi obenka me na kan no le unka baka Heartbeat homeopathic clinic clinic ke obey wale ni ukwani dane 12 no ZYZ 12 no klokocho 12 no neke nya o chata ka ayochi bomodin no she Heartbeat homeopathic clinic amba kwa ojogba ni bodin choba na ke no ko fine no ko bright and shine ya je no Elios Care Center nke ba ke bomodin Elios Care Center ye tema Michelle Camp ni amle bomodin no ochi obenke ame kaji ona echele je no Great Aim Academy ke ba ke school IP na e baba o shitenu njino no ko bile ya ke ando ka church ka fun bomodin no ko bile she Great Aim Academy je me work in passion and excellency ko to am se gba me Accra post office near me John Evans at Amis High Street no enterprise groups tutu se GNI ba fi mi oni ba she ameno ye bomodin ni ochi obenke amekoni odamishi later na ne men son lo hime la ka shi jenna masuma ke ma ejara ba shirawo kajin ya ejara ni mba damaji acheme e ba gbeto mo tunte come kwa money can if you money in a bog, but no Jibora John and the no small or debi Nyama Abu Rasta to Bonyo, me shake a club me jara, Mabashra, catch you. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6 and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. I go by the name Dima. I work at Sunset Beach, and I assure you, if you come to Sunset Beach, you won't regret coming here. You can come here and have fun with your family, give you food and affordable services. We now have cleaning, bonnet, net, and please, it's free for ladies on every Friday. Sales going. We have samosa, we have burger, we have pizza, we have a lot of it. And when you go inside, our photo is very clean and clean. Sunset Beach, we are the best. Expect more. Bye bye.
Okonomi ya akpami. Siklis ani. To gbonyo ne she kakalagba. Na ne men son lo what the why ye jala wa. Awo. Je benkela la na enmeshi dan mo fe mi ni ma cha ni. Let's go ma chi acheme. Antarach. Ona ga ni bu conspiracy en we fit mo frustration ba mi ba na. Nashi ni magbi na magbi wo bole ko tu wo peke yan wo gan dan we boni afi ni enye hwele. Wonye kra. Wonye don. Gaja lang makato butu ka agbi ya dan hwela ga ma chi acheme da na enyo eten. Na me pe won kan. Ah yeah, da kela yan due mo. Na ala mambia tun ha agbe men ka wo je boy mo ake ma ba. Ni da bonya kanya hincha chikobe neke be me ni nani gama ji acheme be me ni nani chekuna talo be me ni nani cheme au be me ni nani wo wula me be me ni nani wongo ago wongo ago ayaye manche ayo momo kra ne bashenye no shinye yino ne wonye kra achewo ayo wasa jingbo yinke yen popa ke plan maya no ni neke politicians ke boy color worship chine amena ke ko me fe mo benyameli chamen kanyame da lebi nu oba te shaka to moku asa one asa bola asa ham plastic asa tifli be mini no asa anya asa gadango fensha na ka to asa akashi no kashishen twampua ni chimu lea me majia cheme nyeme na na mensola ni kami yobe yo mashi TV no mada ni shaka nyena nye wochi nyeme mi inte ya femini inya ijara imba hwehwehwe ko omani agbene matanhye rie ni inkekwe mumumi ni bi agbene ni matwanye twengbe ana na mensola taka boni nyele nke ba kegmene shabu no setting sen chakele kra another settings ono no nshin la ko kami ye bi Facebook if you look at YouTube if you look at me your be mapabu fai bo modern ni o like o comment ko ni o fi mini o share ehami ni efi o manye o na ike be ko ke time ko ni o na ne men so lo ngmene nke Sunday nintawo no wo ko aji court wache kintakita ko churu abiasuma eke wache boni kin adamalache wadencha wale intin teteshi afi besan ne meneke ake politics mancha ke manche waya mechina to shina tabe nu ana ake court ruling in favor niji be Kumasi High Court Kumasi High Court hamini ruling chon akeshin be abomode ni woche bonikin ni adamalache egbei ni afiyemini ajieye registrar mi abomode ni akegbe ayafiyemini hayawo registrar mi eko nyeme lele eba fe meneke ni gamanche monita no bia ni na lele ni ti afioletin ni efeneke ni sandene le kenti baba kan lala nyeme wotashi kefreke yelo ko o debi ni ama wa tato gbonyo ni se kaklagbe ana mi to momoko ne itu etwashi ne be yelo ko keke onu mi shi shika fe nyu ake insho amoko shi taflache masha wonyeme ni ame musu pese ame dio ninwe wa me join shikomi na me join shenyo nyeme ni gadangbe ya gadangbe pese ne sani cheme a eleshi na me na ke wo gadangbe pese awa ya o no mo kra pe won kan ya cheme nyetala chi ni judges ke lawyers ntwanye bolu da ne ka pe ye court da ne ka pe ye court ni ne ke judges ke lawyers ehun ametula anye bolu ona ama metame eko ama chiko me kwa kama ko kasande kwa bai ama metame eko no kwa kasande aba ambae namba fele shei ambae enye nu Pablo ye odoko ni anu mi na kenye nu ke mi ye bi Facebook e bombo omode mpabu fa kaji oba bo omode ake oba share onu mi shi bo omode ake oba afemini oba share o hami keke o like bo comment bo ona be kwelo emba mo ni what discuss gadan we onu mi shi nyeme nya wadi enche wo bia wo yake aso wo gadan we no ne nyeme
nya wo de enche wo bia wo isani ake wo gadangwe no ni ka shi me be ni wo ba hwe wo yan shi ni boy an mo wo ne keson ka shi me be ni wo ba hwe wo yan shi cheme e sheko ne sani nyami ale nyami inko me fa ke pasashi dan en yo mo ne ake wo ye lopi yan show me ke fa mi lopi shimon ehwe wo le ndo join lo wo ye lopi yan show ke fa fi mi shinka mi ehwe wo le ndo join lo chame nyawo bia ke ka ta me be no ba tara chi na ba je wo shika ji ne keson nyawo bia wo isani wo talashi dane wo kesan de te code ke no nyemi ke nyemi manche masane no ke te code no ke ntoko crash mo no ke te code ntoko crash mo jimba ke te code ona be pian yo ake ni code e po ya na keshi come on gan na yo ke bale chieftaincy she say wo benoni brofo chole chain of command there wo beko Game wa be chain of command. Shikaji game wa chain of command. Ni me ajelumo. Crowd na ke court ka jadi court rooms Geneva mo ihie bi ene. Na ka bia bi po beneke. Mane meni le kusum fe. Ka ye kusum sajina. Saneba ya kusum gbajiano to na ye. Ame fe ame batami na me yu ame dwemu. Many le kusum. Now me bear any idea about kusum. No man one I can gafe to ton. And ye me na me leg I'm a leg gan den cha me kase ko eni ojogba. Me kuma wa kase eni ojogba shin akeni du ke fun omo muji. Ona omo ko me eni omo muji ni. Ona omo ni e muji. Because ani afi otomo ona adio omo se ona yi adio omo se back en jelo ni njesan yeme ni koko ba di omo se no ba ye lo ni njesan le imnanche nanye o ba sho yi no ba goyi ka ko na yo ba hwehwe na hwe lela nyame take boni kanye kote na yemi na ka wachi adamala che wini no obia na gamanchele ba ye chobia de bia fe ne gen yemi could you believe ake Supreme Court la una te aka judge se come 5 fair ame fe ame ye wache kintakite ko churu na me wiemo ji ake court wiemo ji ake wache ega ona eba nu hearing ko ona akane ko elebeni ji no na ka conclude sani ye niji kumasi court high court no iwo dabi enu nchi no mi na ka sani abone ka tele be judge say ana na ka okay be ke na kan rule ba metwa ahwe ko ni aje sane nhie ko nyeme cheme sane ne na ya aje nhie ko court ne na ba aje nhie ko we nya wa bia we ake wo de cheke waka wo ye ngbo mi ye alo waka wo dwom ya ona ya hina wo ko nya wo bia wo ake shika wo hia te shika afi tomo enye na ba afite because la ba ye ni ye judge ba ye ni ye nekegbe me ne fe ona aba meshika because I will lawyer no lawyer mi ne sana fe ale lawyer ba eshika judge ba eshika lawyer ba eshika ni judge ba eshika be me ni wa sukutu di mama shi na fe patapata manya ya kwa be ni wa mami fe gafe chaka na fe manya na nya shika peto ya boyabo na ba nya ke chake gan yin she manage no wona anya nko me life e wo nye kwa game boni wo pese nye kwa boni game a clock loy woni bi
ni wo be na awie mu achochon achomo wo de nche mumu nhwila foi ye wo de nche wo shikon no achomo mumu nhwila foi ye wo de nche wo mini wo shikon no you ba na nyemi ne ba fig boy ase kuna ke wa awie dantale kuna tehia wobu mwene na kajiboni gemba no anyanyo me mi wi ake shikaji na alu na ke ya judges ke lawyers na cheme mi panye fai jomo bibi oko neke be jomo be kula ho it doesn't make sense at all many am ayu na ka ike wa ma mi no ko ya no maja cheme ne mi kenyo no ko ya no awo wa you te no ko ya no no wa shikaji nyo lu ha lawyers ke judges ne ko aje mo jogba kotele na kansamba afi koni akana moni jipote ni jigamanche boni afi na me nibi na me duo ni me nibi na me lo na me nya me lo because abemuko ni ba anye ba ni ba yue no ko obe igbe enyanu don slanga JC ke Osla GH big shout out mi na nye ke mi ye be Facebook nyebo amode nye like anye commenter ko ni share nye me nke no ni mi na nye o afi no mo ka kwe na nye awo bia wo akete ba balete wa salemo ka fa pa mo pe ake efe o manye ke to enjole ni no ni afi ha mo na gba ke mata ni bi ye achindu yo wasati anu ileke chame ko membo ame o moden na me njaje ni bi me ko me leun echomo ame ona agito gbawie kwakwe atoyi be na kon be afili na me unja blofo na me tuno ko kra ha ga dan we ona kefio no ni odole ne me ni me na fe no ko ma ame boji me ni gbi ogan ma shienshi aka yeye manche alenu na chichun nye fe noko ya wo nye ha yute ya jowo nye ha wo na jomo nu wo join mene court wo court mene court me come neke shiaji ne po na ka je na yelumone me ye shiami na me efia me ojogba me ye shiami na me be school ya po chame ya reho e mobo ya unto ni ye na ba anye kono kwa fe ame anye kono kwa fe ame shaba na shika bemi ni mokobi nye onyemi kobi nye okunyo kobi nye school fees 3 million 4 million 5 million 6 million ona shika no ba pay kewa koni gbe kan anya school shaba na shika over billions no kia no kan lawyer alo kan judge aw cheme mini no one nya mini kra woyi mini sha no wa fenye gamaja chame wa mambi ya mini sha no wa fenye ni onyenyenye na abadai konyeke awo anya nkomeso kwa ka kutupo chochonie oba dulo fun wi lo kwa ka kutupo chochonie odun lo fun wi lo yeme Ghana yo Jachina wule kamfa anokwale lojino ni ko ni akemini wo Ghana wo yo Jachina wule kamfa chemene ni nye ya court na emi biake no e wa court na ya shika jenya lu kenye ken sa sala market en Beni simple school we fe chaka kpoto kanye kan sai nyakwa beni man probi school no fe chaka amanya ka mbie kanye banye kan sa anye shika mu na ken komoi na yakotu mene ke eneke wo mene ke eneke wo se mene ke eneke ni wo mi biake game kata maybe ni wo ba pa wo yan hihwe mu bewo bana ngmo ne keso ni awo bia wo yi ake wo bani angmo wo ne keso won lo nyame ofa ren shiba producer makpabo fai ni o bomode o ani inquelo before ana me na flyer
koni amena ake kote boni atele jemeneji boni amena ale boni mishi producer bomode ko ogbena masumo ake ocha video niji nibi benetele ha ye gamashimi because wonu yake kintakite ko churu wache onake rule be na ale alona ke aya back to the court ni aji sanya nshi alo akwebo na ba fe kia earring ke ni bi noni ani amenya ke boni nyamo tele ake ni bi masuma ke we awakwe wo ngbe mo ba ke wote wa akwa wo ngbe mo ba no mi ngbele phone line say boni afi ni nye twa nye chonye dwemo ball be ni wo fuel still 0274324331 0274324331 no one na me so lo nye han wa fe amini wa akwa sinif mfoni ni ji video wo ba Agbera. Kamasholo wana gomoni ji gamanche la zane wulumba eba zanemba eba sanemba nyame sanemba ya gai
She bolala ne utwe miancha nyenu Eric Ansa minaka nyenu Eriko kami yebe yo machine no nyeme kokome don slaga minaka lewe kami yebe yo machine no nyenu ni Pablo imbomo keba ke bomo de kaji okami yebe tap mo on your screen like mo share mo inkami ni cut Sandy mene ka win cut wo mene ka win cut ni olebe ni sani yo iko nya ka kafia me you out of experience. Etomo site be the old days be no your site obana mo ko ne kola ka shipon chene ne yen shipon wogi keke mo kon club follow shipon je be hon anya me sani awa wa ya o egba plug no ji no ni te no ya gan no mi bia ka moko ka ya wini moko nke lehun at 5 judges e wo lero nyeme ona ni ya no nyamaka aje nuko eko mefe mo na ba fi alo eko mefe mo ni baba wo checking takita eko chu ke boniki ni adamalache amete e ba nya ba no simple mwene mi ke gatetete fe e ba nya ba no simple e jaka me fe gbamenja metemo wo no ni kaka mi wie chishin mo baba shi me ko me ni ola se ameji me ni chi ojijie na me fi ojijie pasa na ojijie wo to amen na me yu ba je many ani gajo many ani gajo lala chako ke he yeni maye ko eke tu enjoleba yeni maye ko shishi ni moyami yeni maye ko eke tu enjoleba o lele yeni maye ko ekeshi ona eke no ya ke shele mo poba chimeni jina ni wana asimona ba fe kome ni watala chinigan inke prison officers prison Ghana National Prison shikani nyomo na me nye Ghana National Fire Service ona wadi gameji me komeni ona amlalo nye bo nyomo pa anye bo nyomo shanake aminake wo leaders ni wo nye who aminake na fubali jonjo wo leaders ame jojo yi anaka wali de say jojoy na me sumo anyan ko be na me komo ame no na sana 1 billion aba me ne 50 million aba me no 50 million aba ke me ne no ko me ne ba ke me ne no ko me ne ba me komo ame keke gbo ta se be mo ba ge be nkenye ne ko akon ni edugbe na kanjibo na me ke wo fio nyeme na kanjibo na me na wo chinyeka wo yin pa no aka boni wo ba fe wo chin se wo ha na ka ba kale wo mia wo nyenu Solomon ya boy nyenu ke fire on the mountain lele lale echo play ye gono eja ka chemen bo wa blo onu mi nshi kote nwena ka emene wini wasa ba ka emene wini nwena ba ka emene wini wasa ba ka emene wini ni wo as youth no ko ya no chumo ko ya no ama kenye judges ke lawyers ni yo ne ke gamaja chama sanene ke ba she bia ne come on and what je aite Canada bia ni ke Joe Blancy me no fe ke jemi what cha fe ahwi ni wo come enyo ne ni ji wo checking takita ko chuluke wo cha adamalache me enyo ne onumichi ke wo come enyo ne pe nya wo fia akonta abuko ake Chicago amide chame fi calculation na me kwa shikana me fite ye court ne na me ya ne nyeme ni ame bia me yake na kan shika na kan shiuka na kan kaple na kan juete keji ale no na kan agbesila makete na ni wonyeme teje na chuni ni se na mumbai na chetikiti bibi ni shikana invest ke wuje na ba abu na ke save le ba ke cheme ehin alo ehin kaji shikani nye fitene kanye kwe nyenche ne kanye yin wo mi ka ke gbese school na ehin cheme shikani nye fitene kaji gbe bi aboni yen ya gama shemi ni se bi otafla che no ko ya no
ame walk ame shila emli wa ame kaje ake nekeshika je me nye keni be shkwanya save me ona center keni bi nyana na mangu no twekeni bi basabasa ne cheme kaji lele ni woke wonto game wo ya jowas game kwe shikwene me nyo no pa enyenye apparatuses ni chimene dinani wana nya jewa irinya bagdom papa ke awo da ne nyentawo komo da ne bu akpe e court ne be judge sekelo e se plan to mo bolu producer ofa na shiba mi bo omode no kan phone line sa fo shima gbele phone line se bo na fe ni nyeme wanya atwa na me chon me dwomo 0274324331 0274324331 bo omode ko ni bo wo twa no chon odwomo nke no ni ya no game esani wo kwa jemo ojogba esanu wa kwa jemo ojogba le ka je na kan wo ba jejele na yesumi bo modin ko ni bo wotwa no ton jemo ye court ne bi anaka 50 weba Supreme Court 50 but according to Supreme Court aya na afemini chesani e ise onu mi shi no ewo mi biake kenna kan loko hey chame minister the poji ni igbele phone line say yo igbele phone line say bo omode ko no femini ocha 0274324331 0274324331 0274324331 bo omode ko ni bo ocha no ocha ojemo bo omode ko no femini ocha no ocha ojemo mi na ke kolako eba pano inkolako eba pano hello ablari ofana ogba ka no ocha akajo hello ofana ogba ka no ocha akajo ofana no na ya ano tv volume abashi ofana no na ya wo bi efa ofana ya pa no wie mo mini wie mo ka me awie bomo yo nwa shishi yo inche nwa shishi oradon esani mokome ashi mokome takebeni wonyemi wie esani mokome afemini ashi mokome producer of no okay mene flyer afono shikome ko kote boni etele ko ni nyeme ni pa ko dana me ba pa no ni amena ke boni ete abale neke inye nche citizen ni jangma mate minake nche kemi inyebe bo mode ni bo twa 0274324331 0274324331 insani bi mo jake ni court mene akaya wi ni court nye watashi no akaya wi ni court Supreme Court 50 mimbiake 50 ne no wakame kome nwe wini 50 tabale eyate kame kome e wini 50 producer of an kani afoni yin ami and we were ke o kanino na ngma yin e kemini Supreme Court efemini anonymously ruled in favor of Kintaki Teko Chu the second government chair as Kumasi Appeal Court ruling ke atwa ahwe quite away atwa ahwe no wo na atwa ahwe mi bia ke kemoko nke leun wo ase neighbor ake leun le yo gamanche wo se moko kron ba nya ba yen ka ke le yo gamanche mi bia ke gamanche abegbejiano to ye hello
Ana a blocking come na popo e ka je che femi yen wo yen mi olololu e game ka ata me be no ba pa wo yen ahihwe mu no bia ne na mo poten ji wo gamanche kintakita ko churu alo boniki na damalache mimbi na mo poten ona game ehia e ko lesani wo yen achelewo ona anokwale ewiemu ewa anokwale ewiemu ewa chiko wie oye jobu nke game ehyebeku na esani wo hanu wo fen wo nya femini wo nya cherewo nuwo na wale ake eni bi shoke ya ke wo ke wo na wo tree ni nyami ba le nyami ni wasumo wo yi ni wo nye wo ka chakan ni gadan me aya no cheme be wo ba jejele na yesumi ne keso jelo mo ni alomo ko wo denche wo suke wo ban mepi ke manche yeli nkolo chiko ba me kuchi ama me chun tolo mepi ji meni ka manche yeli nkolo chinke mini ko ba me kuchi ama me chun tolo nona lebonji asai ona kegbeke bibi ye ase enyemu ni nana me fi aga fi wale fi wona me fi shona ka chame ko me nona me lepe jake ke fi woji kumo wa bad boy say na me liwo wono wo set ame hope no ameni bi gboyen pi na me fi o wole ojogba no nya me record say no ani igwa kashi me ke gele makato butu ka gbe adanchiri a minto manche monika le minto ashino chi alo afiliche le ke fe mi ganju shimi wie gansande ni no ni US mo kintakite ko chiru ke woche boni kinada malache nyemme na moji moni yo manche o mo one na moji moni shwani mewe mo no je aka court etowo court e wote echon allo shika na kin allo yes ke judges chon man biye won we shetai nyeme ni mamu ya na ye na metalashi abawo over billions na kin judges ke lawyers keke bo baba chebu akoba onu ano na akobo de shiko awokobo bulletproof ko shako ya no kamoko ano bo no ekinkon jemeno ba na ke beni bulu ba le ni e waleta beni bulu ba le ni e waleta because ameke wo ba akumo ameke wo ba hihwu ahine keso no obemi ni wo yin ba chere wo no mi ni o efe too late nyeme 0274324331 027432 producer offer no cha video eshkomiani ba ko me ko me mba kan nke wo checking takite ko chura bia suma nye wo wanu yi ake le Supreme Court appeal ni afi na te 5 judges ni oje a rule in favor of le chake be sani I back baba I back to High Court Kumasi High Court na kwe sani na nyemi ye jeme nyemi eni gan ehye ni keneke no ko ya no lululu alo keneke no ko mbe ba tehie ko nwe minute no ni ona no jino ni ona ni mambi ni nyeme lumoyelie mambi di me ni me na akeyiyo ona manchako ka saneke yani nan le aka ekoshima shiko lumoyelie na mepeli o ke shika ke yo manche eyen shika femu ke won na ke yo manche eyen won femu ni nyunwa ke yo manche eyen nyungo femu shimo mambi ji meni me na ke yo manche ne wani mambi ji meni me na ke yo manche ni mambi chimo jele se ameyo shame other side be nyongulu we isane ne wo twi ne pasashi because ke baba mami
ni nti ba babaye ni me ba gbogbo ike ni bi ye be anu ele man bi ye ka me gbogbo ye na man amba yi nyeme ingbele phone line say mini jojomo ye court ruling ne 50 ye Supreme Court kintakite ekochu ke woche boni ni adamalache ingbele phone line say 0274324331 0274324331 nyenu Benjamin ni Godson mina ke bo okemi njebe ta ke beni nyenu Samuel Sape le okemi yo be ye o Mashi TV no nyeme bo modern ko ni bo wo twa no chonjo mo 0274324331 0274324331 nke keji obaje Ganian lenye Mamli Feng Akawini Court 5 judges, yes, Supreme Court. Nyeme. Eto mo shikon sani ano, hey. Mene wini, wa mene wini, wa se mene wini. Ben keson no beni AB ka me judgment, BB umba ka me judgment. No no mo judgment di mo no na ka achu ni. Nyeme. Nyawa bia wa yake wote alowa ba. Game mini crack ba wona. Chale. Game nwa sha nyawa anu wo hin achela wo. Esani wo anu wo hin achele wo. Je oda yue mo no ba yu aka kwa mi yen chilo mi e kwa mi to na mi ten yen chilo mi e no chon ko yen chilo bu da bi. Mina ke kola ku eba pa no. Hello ofa no gba pa no gba kan lo cho akajo. Hello? Numa dro mo fa no gba kan lo cho akajo. Ofa na no na ya. O ya pa no wi ma no na ya. No kokro biti me in le kokro biti odogba menye peli oye kokro biti e menye peli oye kokro biti e no me ke na me nyeme ekpa echebo ba nyo twa 0274324331 0274324331 bo mode ko ni bo un otwa ni ofemini ni ochon ojomo nke majanche me agbene boni ameke wo ya wonye kra alo shika judges ke lawyers bo alo shika judges ke lawyers nyeme nya wo bia wo yi ake na ke ba twa kan adan bia machine kajinye cheme nye ka won wie ko mefe mo ida ni nye fe ko mi e cheme te fi oten wo nyo fi ko me nyeme ni me nye wazi na zi waza nye wo nye fe ko me cheme woni bia ka kajinye nye fe ko me wo ba nye wo fe ko me nye no andi okunka ora don akọ kemi ye be e o kenye nu Benjamin ni Godson ma bakra ni game ma bakra be ka ke juneba machine le be nu ele mina ke wo ba gbe wo yi ka ke june ko e ba le be wo ba gbe wo yi because nye fe nye ka na noko ni nya nu ni mina ke kola ko e ba pano hello ofane ogba pano ogba ka lo twa akajo hello nye me fa no gba pano ogba ka lo twa akajo hello ofane ogba pano ogba ka lo twa akajo
Ofa na no na ya. Oya pa no fa na wie mo. Enyemi ekpa eche enyemi komenle ka me twa ka me hia me egbe ya ka mba yue njio no ni jinjio. Bo modern koni ocha 0274324331 0274324331 bo modern koni ocha ni ofemini ni ochon ojomo ono menshi bo modern koni ocha no ochon ojomo 0274324331 nke sandine tewo ya le won atin wache boni ni adamalache ya wini kote yekobe ko ne no eshina te benu anu aka asa afemini judgment mi ne kola ko e ba pan no hello ofane ogba pan ogba kan do twa akajo hello ofane ka bo etu e tv mi ofane o ye pan no ando na ya ya inche radon enu onya obia wo yake maba esani ebale nakan maba ni esani efemini ebale nakan nyemme nkenya ke wo man gbe shi man yon bo twa bo abonde no twa no chojo mo nyemi ko eba pano hello abade ofane ogba pan ogba kan no twa akajo inche di ando na ya mpa anokwale abami no ni yo ni bebe o ka ma che sanile ti ya un to go akaye dele se ko ni o be wa o ka me ba ni ngu inga to ma ke shi ya ke shi ame to ma ma ni ma le wo shi e wo ku e mi ya ke ka ma che e tu mo na fe na jingu e wo ku mi na teni ka fe nkwe ame tani ka to mo ame ko na ba do ye wo ku ani ame ka me ti asile ni aka gbe e ja de fa ku we ka ma je e penu le tun ke ba mo fi anu kwale mo fi wona penu le tun ke ba e ye ni na wo adamala ti e pe igba na wo adamala ti e afeni in politics way in politics way wo e party aji mene party ba numu ati adumo she ko president to ne se no be ya ne NLD adewo tani le mu ya inu ni yo mi ka poliana na adumo politics e so ante be tani ya ni be na ba e ja se party ene party ba wọ́n máa jẹ ìmú òye rí ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ politics wọ́n jẹ wọ̀ ẹ̀ fẹ́ jẹ politics ẹ̀ ní iye ní wọ́n kàn áyà èyí ẹ̀ ní wọ́n ṣẹlẹ̀. Ayúṣu wọ̀jọ́ lé hání buwa náà ní wọ́n ti yẹ wọ́n kàn bí ibi wọ́n fẹ́ wọ́n ìgbà nínú ilé wọ̀. Kàmẹ́ fẹ́ ká àgbo máa jẹ ká náà kà máa jẹ kàmẹ́ ẹ̀yìn máa jẹ mẹ́yìn mìíràn yìí. Ní àwọn ọ̀bẹ̀ wọ́n ti àgbẹ̀ ní kí ní ilé ajẹ́mi nìkan ní ilé ajẹ́mi ọ̀nà ńlá wo fi ó ní ìwò wọlé ìwò máa fi ó. Ó fa ni yóò rí pa. Ní àtẹ̀gọ́d ẹ̀ka ibi ẹ̀kọ́ ẹ̀ka ibi ẹ̀kọ́ ẹ̀kí sí ẹ̀kẹ́ lọ ẹ̀ta mi wọ́n mi ná wọ̀ká ẹ̀jẹ̀. Àwọn gbé ọ̀nà wo fi ó ní nípa
yo inchedi nyuma job ni efata yabo ba impa inchedi nyuma job ni efata yabo macho igbene no ni nke nga inwe bi fe ni yo be english akama je ke english alata Jamestown mi fe gama shemli nyeme nke eni ni bi ya lele esani wo fe wokwa na yojoba omo afine omo na baba ye wosumo ni majacha me kome baba fite wo mi she kra bin kenye because one invite beni nye na nye na ka no wo na wo yi one invite wo gbe ma tai mi kenye one invite wo gbe ma tai na kan bia me jibe nu wo ka na no ko na wo nye ka ona mancha ko e ka flet me baba create confusion ko kra majacha me fe nka yo Nyetem ko cry ka fetomo e wa create tension ko cry gan because you tell bia no won turn cheme nyana nyele ake this nonsense must stop. This nonsense must end. This nonsense must stop. Nakajino no wato woni meje cheme nyana nye femini nyana nyele esani nyana nyele ejake nyempinwo nyenje wawi ni wona anu ni ya no kebashi olololo game aso je kusum gbejiano to na ke to manche aso abeg gbejiano to na ke yi olumo aso alesian na ayoye jase fu epo nu woyen fe enyo ki make say nkeke na akwa jase fu aje na ba so ebe manche ma aje enwe ban ni na ka me ni me na me fia me onupa ifo jinshan gbalo ekwape atoyi mi na ke last scholar ma picking last scholar ni ke ni fi wa bana gbe hello fa no gba ka no track ejo o fa ni ka bo etu e TV mi o fa no e pa no o fa no e pa no wie mo ka bo etu e TV mi hello I know now I find a real member to a panel. Yao inche lele keji ofe noni afe obana no na keji oke kangala be ni jibe ebe nkokoko na akpaki fe akpaki eke na no ona suban ale tomo ho bo fi abon eji ha e ba ji ekpo suban etomo ho bo fi abon ji e ba ji ekpo cheme nyeme naneme sonlo iyenyelo adadi abi ni kemi yobe o mashi TV no imbe FAB miwo masumo akeshin nke enmemne ni femo ni ba wa bie mina ke nche papa road ni aloti eba pano shi mina ke ngmene observe yes dio nakano nche Andrew alote kofi leun ke wo eyebs na yo mlinjo na yo mlinjo leun ekewo ejbe juka the rich wise and the okun kameke ni bi Benjamin ni Godson Samuel Sape me ona citizen ninja nyeme ona nyuma ajo mo fia mo ni kemi yebi ye o mashi TV no shiminto ma choneke egbene no shikome eko ni keke gan tete fin ake nyeme it's about time nisani come on wonye wakwe ni gandan bi anya ya no bena je wefa beni wa hwehwe wonyashi ken agbo yefa wonye bia wonana
wakawa enyala jime kome ni waka wasajiyame kona meye ona komo mono kele nyobue mono kele ichobue mono kele ko ni mono kele fitio ni ne fe blolo ni saniba na kesani hali nyanyame moni sumoni nyaweku aba yi ni na agba ba nyaweku ami ye nyakesani ya mo na ewie bio akete ba ewie mu aten ni te ewie mu ba fe mi e ba hale e aten nyeme esani wako na anyi ni awako na anyi wa dodeji ebobo ewo shikaji ni esani wona na fin wona como company sabo ni mamo bie como nye ya what action awon ni poten ni wona ayem no ko poten be ni wona no wonyeme nye awo na ajomo nye awo heli ashi bieshe ni esani wona ke ne kegbe me na efe keji ano ametemo ko bibejen ametemo ko na bibejen amena me ishkache me amena oja ke wo you te ka yan wo wo kana noko wayo yan efi wo de keson konika ma afi ame kun ani bi ye na efi gidigidi ye na me chewo ni wo ba fe mi ni wo ba no anu na na noko aso ene me djomo ni yo jomo ko krabe na ne me son lo nke ngmene ni fe mu ni e ba wa bi ene madam ko lo fe shida ni maya masimo ma cha otu ngme eshikomeko akemeni be meni me ni yebu ami ni nye nke ni fe mu ni ne nye ogbeno base pharmaceuticals ame yemli ojogba keji oto ame yemini Greenville Avenue niji wo okanshine normally opposite MTTU Accra jemeji eno ni ba sha me no ba nyo twa me ame ibo eno 0247287835 0247287835 yeje no Heartbeat Homeopathic Clinic nke wake kaji oto ila chamo eni abakwebo ojogba abomode no chi obenke jeme ame Accra niji wogan La Paz nyamiche niami traffic light cutter ye Hostel Crown Prince jegbe no oba nyo twa me 0243337826 0243337826 yeje no Elios Care Center nke wake ame amebo omode ojogba ko oto amame tema Michelle Campe niji Kamsanko niji for Bastard Kamsanko 4 bus stop. Obanyo Chame 0277497189 0277497189. Again, no nke Great Aim Academy. Great Aim Academy, passion and excellency. Koto school ko bile ba anjomo ba gbele ni le ba session. Bo mo de no kelashe Great Aim Academy. Keji oto amese gba me Accra post office ni ami. Johnny Vasatamis High Street no. Enterprise Group se tutuntun GNO ni ba sha me no. Obanyo Chame ya me iboya no. Ni 054242680 054242680 yeje no we nke ba ke Sunset Beach Resort ke o tawo eko ni obayi wala efiano to no fi o birthday program yo no o event gfn bo omode nko ni ochi obenke Sunset Beach ye colleague ono ni ami alo ba cho ame ya me ibo ai no 0243226646 0243226646 naneme son loy mada mofia moshi akenye kemi eyebe yeje no dani machine kanyumba egbe wo ni ekewala hawo kanyumba egbe wo ni ekewala hawo Saturday ni ba ne Kiki Mr President K17 Kiki 17 Mr President nyumo kafi kome efite fia no birthday celebration e baba no live ye Accra City Park niji ya Accra Post Office ni ami in between City Car Park ke Digital Center ni ama street en bomode ni obakwe eise ni FFL ye gen no wen Kebo Akeshi, Manye Princess Albi, Leon 2nd August, a birthday bash, Eba Abano, Eba no ko find no ko bright and shine. Ye Lumba, Manprobi, Lumba, Niamle. Jameno wen Kebo Ake Nagbe no ni Kimabwe, Meche, ina ni new increment partner, Niji lyrics, Bones, Kenyemnu, Kwamna Lele, Amenya Ona, Echele Fiu, ni ete Chabata o mo lele image a ele etashi image a bo no wakanyum egbe woni ke wala on the 1st and 2nd of August no jibemi ni wakafio yara ni yara ebaya no ye Zongole ni ami Zongole di
any vampi or former MP can do ameje no jemeji any yaraba ya no ye 1st and 2nd August no one ya obo modern ni wa supporter wonye nu keke efe for na ne men so lo nke ba ke bon efia no yo Sunday fence Sunday na ke yobu shia Sunday jio lumomi Sunday jio bofia boni jin ke oto ni wokwa mi abu alo wotwa ya da fia because wosumo na yo mo wie obani otwa mi alo omami WhatsApp ye inline 02070044444 02070044444 bomode koni ochami alo ogmami keje ale no ayebo Sunday ko ye hia ni alo obanye otwa omashi TV yi boy ni wokebo bana Sunday gba keke won abo igbe be bon oba be wokwo wajaji apparatus CFN na ne me son lo imbe ye shi dani machine maya minsuma ke wo fen wokela ne abomode nya wa abomode wa tawa okonu ni ya pa mi sickly Sunday to gbonyo ne se kakalagbe agbenya me feature bi ni ama awo hello one rasta my letter to gamaji ancheme antarachi choku na talo menashi ni magbi na magbi wo bole ko tu wo pe kiyan wo gan dangbe bo ni afi ni enye sole